Hello, muntin gamtin na sopi ule now nulapa golapaite ho e gospel YouTube channel ve hozo se Pakai Christa minin kahin lim kitnove. Hichi video hi Pakai Penni chungchang chamcha kahin sei ding hi. Kahin sei sungan na hetdoh ding ho chu akhat na GMFDI lagaw THUPHONin ta sa a kahung vil now tuni ati December 5 hi Pakai Penni hinam. Ole December 25 zo ham. Anina Bible dungzuya Pakai Penni hi itih phat lai itih kumle nisim ahidem athum na hetdoh dingo chu Pakai Penni nitding hi POIMO ham POIMO lo ham pathen thu Bible konin aniki helohete vezom jingin pathen thu a ilut masangovin GMFDI muna December 5 nia lagaw THUPHON chu anavete deuhete Nikolopi pensu ipiham. December 5 ni hi je. Nam than hi lo nau phat chin na a hi atin Pakai Penni kho ta sa a hung vil now ni kho chu December 5 GMFDI lagaw THUPHON ni December 5 ni chu a hi ati ai le hichi video hin ve ho zo se le GMFDI munna lagaw THUPHON ta san ho zo se hichi hi hoitan ngai vin thu hin phungji lagaw hi pathina kon a hi momonga pathen ama ta a hi momonga hele December 5 ni chu Pakai Penni ta sa kong vil niu a hi ati hi Bible dungzuya adia akito ngaya hele pathina kon ti na hin Bible to akito lova December 5 su Pakai Penni a hi lo ngay le hichel hagaw thu hin phung hi Satan atil bula patna zo hin sei zo mi pa hiding ti na hi hichi ako na jong hi GMFDI lagaw THUPHON hi Satana kon ham pathena kon ham imat do thei naw khat hitai hoi tan na ngai jin ta san cha ne hi a pathen thu Bible ta san ne hi a hi le hi ja kan sei ding hi alhung ke jin an ngai yin ai le tu hin Bible chang kha na semote lukbung ni chang som la khat na chani tin se aji chu tunin nang hodingin David khopi-ah HUHHINGA KHAT apeng tai ama chu Pakai Christa hi hichi avantilin tuni ati tuni in HUHHING apeng tai ati hi iti ni le aphat hindem tu lai pawa a birthday iti ham Bible akon kholo hete ama sa penin video chamcha GMFDI ko na imu bangun leya Pakai hung Penni hi December nga chu ahidem hi mei thei a hi he ahi le December 25 ni chula hi jong chu hi mei the hi aji chu koi man a birthday ni chu an record poi ahin apian ni hi tia THUPHON hung ki bol om ta jin wanu in Christmas aman ni kho to hung ki to THUPHON hi ji chun Pakai Penni le phat het the na phabe Bible la konin an khol thu deu hete all cha chan hin sei nge mi jo sen ake sei amat phat theina dingin wanu in Pakai Penni December sunga aman tal hanin mi tam ta san chu December sunga ping an hi mei the hi hizong le December sunga anaping hello mei the a hi ki ni ata a hi December jong Halloween September October la jong hi the hi heji chu hin sei lang mi kon khat na nonggel wa cho a hi lo sei na hin ti ket me the hizong le hoi ta na ngayin pathin thu Bible la ko ne na khol hete Bible la ko na in khol chil ting owa hi le GMFDI muna lagaw THUPHON khu Satana kon ham pathena kon ham in het do ding hetai zomi pa atil bula pan a zo sei Satana kon ahidem ahilowa hele zo sei lo hil thugu zong phung do ji
pathen thu bible to yong ke kal lo hela athu to yong ke kal lo hela thu phong do ji pathena kon a hi lo he dingo hetai akhat na lo zawa kelngoi ching ho chu anaveu hete Christa apena chun Bethlehem kelngoi ching ho chu lo lai ho achun zanin a kelngoi hon ho chu anga on hichimun na chun agi uveti lukbung ni changi na chun chule hijigama chun lo zawa tol hanga ge kelngoi ching ho omun zanin a kelngoi honu anga on ahi ati hiji chun ipiati ne hamati le chuchi phat lai chu phalbilai November December lai hello ti na hi aji chu judia gama phalbilai November December lai chu gozu lai phalbi ahi adama dap gozu jingji ahi chuchi phat lai phalbi gozu lai le chun kelngoi ching hon a kelngoi hon ho chu song kola a ke hoi lut nova umji wa hi lo lai la a gi na thei phat lai hello he la hi chutia chu judia gama lo lai la a gia kelngoi chin phat lai ta chu iti hung heta mti le chawang lai September October la hung hi e judia gama chawang lai chu September October la hi achutia hile Christa hung pin na phat chu judia gama chawang lai September October la heading ti na hi tun ani na gau thu phat simdung juya Christa tui lut na chole athi na phat chu anave hete Daniel hapta thu dung juya hapta som sigi sunga Christa baptizan kum chu AD 27 chawang lai ahi ti chu in heta ven hi Daniel hapta som sigi chung chang thu ka saina video description ka hin pi ding hi aveno ho na navet theo hi Christa baptize achana aman ministry apatna chun kum som thum anahitai ati Bible chun lukbung thum chang som ni le thuma chu ivet na hele Jesu ami hil ki pat chun ama kum som thum vel aling tai ati Bible thim pu na tong ho jong chu kum som thum a hi ting lebo thim pu na to chu ato pat jiu hi AD 27 chu Jesu Christa baptize achan na le ministry apat na kum chu a hi in hichia chu kum som thum aling tai ati achutia hile AD 27 chawang laya ko na kum som thum chu ihin le sima hele 4 BC chawang lai judia gama chawang lai September October la hiding ti na hi chong le Christa chun kum thum le ake ministry anabolin a ministry ahin patna akum chuto ibea hele kum som thum le thum to ake ahung hitan cross a thia chun Christa chu kum som thum le thum le ake ahung hitai ahile Christa athile phat chu AD 27 chawang laya patna kum thum le ake chu ibea hele AD 31 April la hung chu in hi Christa thina hi asut thim hon April 27 31 AD in asut don hi chutia chu April la ko na kum ke chu hin le sema hele chawang lai September October hung chu tho ki hi chutia chu April 27 hi Christa thini ta chu a hi kha a hele hechi kum som thum le ake chu hin le sema hele October 13 4 BC chu hung chu a hi hichi thlasim le phat simdan ho hi judate phat sima simding a hi heji achu gau thua kon le Christa baptize na le athina ni khole phat ho chu Bible dung ju ya I kho na hi le 4 BC October sung an hi e tun Bible ko na het thenau athum na na ve hote John the Baptist a KIVOP lai le a pen chung chang thua konin an ve hote lukbung kha chang som ni lugup na chun John anu in a oi sunga avop nung thagup zowa Christa chu anu lai gela ki jelpan avop pan hi thimpu ho kum sim calendar dung juin Zechariah chun 5 BC kum June July sung chun tempala thimpuna anatong in hi chutia le John chu 5 BC July sunga anu in avop panti na hi July sunga avop pana hi le John chu April sunga pingding ti na hi John chu April sunga apena hi le Jesu chu John pin thagup jawa pingding ti na hi chu October sunga pingding ti na a hi ki ne asu thim hon asai na wa John chu kal chu kut laya ping a hi chu April 11 4 BC vel hi ati ve achu tia le Christa chu lambu kut lai October gu mapat somle thum sung October 6 to 13 4 BC hiding ahi ative
Bible ko na ikhul na wa ko na azona hung leng do chu ipiham tele pakai penni hi October sung 4 BC kum chu hiding ha ta agin cha hi ahin la he chi ho zo sila aka hin sei num khat chu ipiham tele hi chi pakai penni a birthday ni hi poimo em a poimo poi aji chu akhat na a pakai penni a birthday hi a poimo a hele Bible in a phat le ani record a bolding a hi ani na a poimo a hele Bible in a penni a thini a thoni ni ding le ama birthday le anniversary ho ni ding ai thu pi ding o hin a poimo lo zin ai thu pi po ve athumna a poimo lo na ji chu pakai penni ni hi thina le hin na he pon so chat na le so chat lo na jong a hi poi to na ta bangin thil kha ga seileng October ping khat a birthday December man pi jong hi ngol hoi ta khat le nui jaram ta khat hi vanu in December 25 pakai penni hi atia amano hi mitam ta in pakai penni ta ta anaging cha ai lo anangai tu jong le alhang pia bathin thu he ho hin December 25 hi pakai penni chat he poi ti hi ake he en hi Roma Constantine agalzo ni melchi na dinga December 25 hi Christmas a hin khela hi in jong le Constantine Roma Christian hole pathin holo ho agam sunga hin gop khom na dinga Romi te in ni anisa pathenu pen ni kho 25 December anamano chuto Christian te ho in pakai penni te a hin man khom the ni nga hi chete ni agam sunga wa politics a hin gop khom na dinga aman no December 25 chu an hi e vanu in 25 December pakai penni aman hi Christa penni ta jong chu hilo hi Christian de tradition na hung ke mangjing chu 25 December hi a hi he jong limitam ta in pathen thu he ho in 25 December hi Christa penni a hi ate poi ai le abula ai sei paw an le chi kitaw hitin GMFDI muna THUPHON hin bolpa hin December 5 chu ka penni leya ka hung penni leya ka hung vil new hi tia hele hi chu adi loham adi lo hitai adi lo wa hela koi he ham mi zo pa Satan atila bula thu zo sei pa zo mi pa a ko na hi he ji chun GMFDI muna lhagau THUPHON ta sana zui ho katip na nom chu hung kile ta vin hung do vin hi chi hi pathina ko na hi poi pathin thu to ke kala sei Satan hi bo ve mizo pa hi bo ve phat kile ma in hung kile vin pakai na ngai lu ve pakai hi ji thu zo mi pa nung zoi ding in na dei po ve lep la no mo hi ki het ta vin lang hung kile ta vin phat gai sang masang in hung kile vin so pete ho Bible in Colossia lenga chu hitin ei hilve nang ho hi chi anniversary birthday ho kumai ho a hin boy hi vin ai ti ve pakai hinga hung kile ta ding in ka hin ko chi ve pathenin phathei na bo taw han